ظلامك و زمانك دهام عبدالفتاح نه ظلام کرده و نه زمانك و تمن خواه بوی ترخان کربو کردیه لید گل وانجی اف ظلام و او زمان بونه نمونه هری گنجاف بو ویجاندنا زمان کردی ده سال 1907 ده نویسکار عارف زریوان لسویدی پرتوکه کره نویسی آماده کربو پیش گوتنا وی پرتوکه زمانزان و زانیار امریکی مایکل چت بریوبری پرتوخانه کنگرسی لواشنطن نویسیه ده پیواجو پیشکتنه ده مایکل چت گوتنا خواه آراستی روشنبرین کردکه دبیجه gerek hûn Sûdê ji ezmûna birayên xwe yên cihû werbigirin û li ser rêbaza wan zimanê xwe vejînin. Ev gotina çet bo min balkêş bû, min qet tiştek ji wê ezmûnê nizanîbû. Piştî lêpirsînê min bihîst ku Celadet Bedirxan di kovara Hewarê de hejmar 40 sal 1942 gotarek bi sernameya Zilamek û Zimanek nivîsiye. Ez li wê gotarê vegeriyam û min ew bi hûrbûnî xwend li dawî ez seyr û matmayî mam. Elîezer kurê Yahuda mirovekî cihû ye. Malbata wî ji mêj ve li Rûsyayê niştecî bûye. Di zarotiya xwe de Elîezer bi dapîra xwe ve girêdayî bû. Di hembêza wê de radiza. Dapîra wî her şev çîrokek an çîvanokê ji trajediya dîroka kevnar jê re digot. Bi demê re Elîezer mezin dibû, çîrokên dapîra wî jî di serê wî de mezin dibûn. Di giyanê wî de dibû xem û xewn û xeyal û di serê wî de pêl didan. Di sala 1877 de şer di navbera Dewleta Osmanî û Ewropayê de rawestiya. Di encamê de Ewropa bi serket û Osmanî vekişiyan. Wî hingê sînor di navbera Rûsya û Ewropayê de vebûn. Sala 1878 Elîezer berê xwe de Ewropaya, Rojava û li Fransayê bicîbû. Li Parîsê 3 salan zimanê îbrî li ber destê Haxamekî rêberê cihû xwend. Da wî keça seydayê xwe bi hevjinî xwest û biryar da ku biçe welatê bav û kalan. Berê ku derbasê ser xaka welêt bibin, Elîezer û hevjina xwe soz dan hev ku ew û zarokên xwe bi îbrî tenê bi hev re biaxivin. Bi vê yekê jî dema zarokên wan diketin nav zarokên cîranan nizanîbûn bi wan re bipeyivin. Zarokan bi wan digotin zarokên delal û bo mala wan digotin mala lalan. Li hêlekê dî Elîezer karîbû di civaka xwe de dostînan peyda bike, wan fêrê zimanê îbrî bike û hin caran rewşa jiyana milletê cihû bi wan re bîne rojeva gotûbêjê. Piştî van çalakiyan Elîezer karîbû rojnameyekê bi zimanê îbrî derîne û wê li xwendevanên xwe belav bike. Di sala 1922 de Elîezer kurê Yehuda bi dilekî aram û hêmin çavên xwe girt û xatirê dawî ji zarokên xwe dixwest. Ew zarokên ku bi xizanî û belengazî ew mezin kirine, wekî ku wî digot, dema ku ez dibînim zarokên min nanê tisî dixwin û bi zimanê îbrî bi hev re diaxivin, ez gelek kêfxweş dibûm. Dilê min bi kêf perwaz dibe. Bi rastî jî diyardeyeke balkêş e, mirov sêr dibîne beramberî zilamekî wekî Elîezer kurê Yehuda û zimanekî mîna zimanê îbrî ku ew ji kêfarata mirinê rizgar kir û ew kir zimanekî zindî li asta zimanê dezgeh û saziyên dewletê. Pirsa serê her pirsê ev e. Gelo Elîezer kurê Yehuda ew hêz û baweriya bêsînor ku pê gehîşte vê encama dîrokî ji ku jê re dihat. Rastiya rast ew e ku hêza Elîezer hêza wê baweriya bêsînor bû ku dapîra wî bi wan çîrokên xwe yên rast û efsane da duwarê wan din xwîna wî. Paşê wan haxam û bawermendên kilîsayan gotegotên xwe yên ji Tewrat û Telmûdê dîroka şahên İsraîliyan û şaristaniyan Orşelîmê di serê wî de diçandin. Wekî jinenîgariya Şah Silêmanê pêxeber kurê dawet ku desthilatî li mirov cin û teyr û tilûran dikir, xwedanê gustîlka cadûyî û çîroka
آمدکرنا بلقیس شاه یمنی. بوان چیروک و گوته گوته دلخوش کر الیعزر خوش شاهناز و سرفراز دید. لهلک دی او اورشلیما کود سری الیعزر ده کربون بهشتا جهانی لید چاوین دجمنان ده آشوری بابلی او وکی برطالانکی حسان. یک سرگون آشوری دویم دسلاتا دنافبرا 751 729 بیره زاینی ده کریه. سرگون دوی نافبری ده ایریش برسر اورشلیمه او ویران کر. همون نشتجیه وی بچیک و مزن دیل کرن و وکی کوله هم بهف گریدان و بری واندا نینه و پایتخت آشوریان. دو پشتی کنیزی 205 سال دسر ویران کرنا آشوریان ده درباس بون جارک دی اورشلیم هات ویران کرن. ده سالا 586 بیره زاینی ده شاه بابلی نبوخت نصر ایریش اورشلیمی کر او ویران کر. کهور لسر کهور نهیشت و همو خلقین وی دیل کرن او کرن کوله و آجوتن بابلی. او هر دو بوبلاتن کجر او ویرانکر دخوین الیعزر ده ببون گردلوله که تراژیدی او به سری ویده پیلدان بری ویددان آسوین هیویان. لدوماهیا مجاری پرسک خواه ده پیش گلو راستیا مبستا دلی جلادت بدرخان جوشاندنا و مجاری چه بو؟ اجدسمی که می آماجه پی کری بو که مایکل چت به زلالی جه کردان خواستیه که سودیج عزمونا الیعزر ور بگرن او لسر وی ریبازه لزمان خواه بن خوادی. لگورا که از جلادت جی پاشخانه یا جنانگاری وی دناسم مبستا دلی وی نتنی خواندوان چروکه که بالکش بخونن او کلیکه کی پی که خوش ببن لبلی دا که او جیوکی الیعزر خواه ببینن خوادان زمانه کی بن پیکری و ولا تکی دا گرکری و لسر ریبازا وی هولدانا ویجاندن و رزگار کرنه بکن. کدو خیباتا جلادت جی دبر زمان و ریزمانا کردی ده بگومان وی مبسته ده چسبینه. آموده 10/2/2026 چافکانی روداو مالپر دیارنامه.com